honorable Yona Musinguzi kandi ubwo mukavuyaka by the way tuyongera kubasa kuba nutumushabira babaze kumutera umutwe bagushatura ikintu kunchirevere kundebere chane John. I want to congratulate. That's $1 million photo that you guys have. Echindebe chitambo, but specifically how aboko abantu bidinari kazenga munonga Facebook, TikTok. What exactly happened? Echitumerena na MP yakwata chindebere kwa arukwirukanzi umuntu. What exactly happened? What's the story behind that photo? Echibireo abana bantaye mba checking a polling stations akarura kabandize kuterwa kujangu katerwa mwene ka watkatuze kureba polling stations zindi kuzagenda now wahika aha certain polling station bari ambajanta ukandi kayija nanda kutubira akaruru so na haha rochi okurashingo kwe Yes. so kujangu kore wabanza kutera abo kuba registers ko kunagambira zicerirwe mbwenda no kubabemba time kujangu kurgashamu kaga kikashamu nana umbwirobwe nubwo bakuteka kutera mu konka actually twe kibire for example muri ntunga mu rushenya ari polling station zistanje kutera shayi 10 zo mwabazi myanya ndijo bamanyira abasinga karuru konka shayi 10 batancire kutera konka cyunyo kujangu akaruru akabaze kuba successful hine nakarura ko baretera izo bo mukasheshe ukoreta atari sente emyanya special cherirwe kandi district kuba mpango na nemyanya jere kuba nergare so aho nuho akavuya kwikarigire so tokabasa kwiciriza ubuhanguzi bwawe umuntu akabukwibaho nija ndukuza kucekinga nayo ninyi no kwerwana nte twatu no kwerwana mbabine ba agents so aho scaffold hezira bamutera abe byo kwerinda babire baryo mu uniform zitakushana police ari mu UPDF ari mu n'abatine uniform kureka kangu emberejo bagiteka nkayi umunteko kurango tiyaraba umukono y'abantu so kuba kutera tiya gas ncyanchore kango abantu bakora ki no hura wakangaranwamo nyo batere tiya gas tinkumanya nyenda kusima umuntu ngurira mizi tinchi mwijwa mbenda kumanya hikutora mbe ni mangu tubetor side za district ati agase bire nyinji mbenda kumanya hikutora mbenda kumanya ingaruka konka umuntu ngurira mizi nabasa kuba ni ntaba then harwirwa rauna bwe na still nabona gand nayitereza kujango ubundi ngaruko mushepu ngumuzemo ana n'umurumo gw'aba makuru konka nyenda kusima bibyo kwirinda muri ntungamo Okay. Okujanga tubampikize ko kabi haro police zirati katukwemereze ko umurumo gwawe no ninga ngo hurore threatened ninga ngo mporentinere babe bar friendre babe bajanta garuka kunu babantu bataka kufutaza so nyenda kubasima that's commendable okusima bibyo kwirinda muri ntungamo abo twariza je nk'abanyamakuru Elias tutakagire mu break zimo munshonga zemeyira umukaruraka ezabantu bakumana bagamba yes register gatwajigambereho kokana ne yabantu abatire eligibility of the people that voted were they really the people that were supposed to vote nubo bantu ababere bashemeye kutera karu ninga habire mu cases aho kushanga akaruru bakafuruka no manyakare uko abantu baye batahire mbaga bacubwetasi iwo nkuko berebere would you say abantu abavotinge bona fide NRM members echo kuba ba member ba NRM tinka basa kuchikonfirminga right now akonka itenko mu district ya Ntunga mahingutera percent mpango it is NRM percent mpango so chugumire munonga kushango muntu muri Ntungamo okajoto kutowa NRM it is very hard actually almost about 90 to 99% it is NRM omuri Ntunga mebicweka kurga bicweka 95 chenda na mwenda chenda I mean aba bantu bona naba so baryo mu yero book sa abantu abembija kutera maybe abizire mu busi abatehandikise konkana bwe no basa kushanganya handikise mbara konkandi wa NRM still ni basa kuzantunga montere so tinga basa kujanta abagire mu kutera be batari ba NRM mu district ya Ntungamo yona NRM so maybe HH atindebire mbana bato abo kuba abana special amashomero gagumize because there are other areas ahuna reba bareta ishomero tukamandino kokabana bamashomero arimo abana bakize myaka 18 yes abakubasa kubana batera karuraga kandi abayahandikize eco kiryoke konganyo tindebire bana bamashomero mununga koko aho birori ahimbirendi yes match azemnyete birerumo abo kuba population yihanga
pasente mpango n'eminyeto babire barumu konka tinka kujanta n'abana b'amashomero gagumize muri gashomesa ndabire cyamata secondary abana bari busy akashara ubambakora moko ubambakora exam ziki bari busy mbagumiza mu mbashoma. Okay voter turn up okwejumbira kw'abantu omukaruru abokuba it's one thing okutebekanisa karuru but it's another thing abantu kwija okareba ngo bakejumbira munonga which would also be act as a precursor for what is coming omukumi birabira mukaga abantu ba respondingire batakujiro korebere as a person that covered that district okujiro kundebera aboko banyetorire ebicweka bitari bimwe na bimwe yetorire side za Ruhama adeni jana retwa parts inchezo mu Rushenyi kandi nagumizamu Kajara nabona garuko muri Ntunga mu municipality ayitubere atukuteka ngo ntakuba hakavuyo akandi nyenda kushobora gutana ebire bonire nyenda kusima abanyantungamo akugira ngo babasize kwejumbera mu exercise cyo kuronda tera karuru ntunga mu wo tine bendera ina ari mu bwiro bwinji ncuguma kugira ngo nozagumiza mu aho shange wabo mwebembezi ahande ngo zitari zumwe na zumwe konka akaruru ngoko nagambira ngo emyanye emwe especially emyanye y'abarise ya Rushenyi bakatire shaha zagenzire umuntu najya tkambanze seture deni nije ntera karuru babategerize za sha 8 9 10 nubwe babiremba tera karuru bakamarira kandi abantu babaze kubandi bija bindi nyewe enyerje zinde birezinjireho mazima abantu bari binji tandape bire ebonire me tingumanya ninjanguna nakaruru kona nukwe bagumamba tera tinshanjire a businesses mu by those chinjire tindebiro umuntu mu rutoke ngo nahinga apart from few border guys of course ubereza bwawo bene bwetemwa munonga mobile imbarabara konkatana pebireje. Okay. I have two questions zikwenda kubuza before we go for a break. One, hinaka video ko nareba nabwe izooba TikTok. Mushayino ubwe kumibiro buhanisi. Na abantu bari yarayini. Narabona horiya mumasho mu line age mutakajirwa mukaze side age, which would call voter bribery maybe. I do not know. Did you witness anything like that? No. Omuri Ntunga mutindebiro umuntu benaga basente akujara ngo yagura bateze bakaruru ejo tinchirebere tinkabasa kubiha aboko ba abantu ababembatera umuntu birashizo buhereza abantu katubara bebembeza baryo mbwebembeze babahira karuru twazo mu Rushenyi nawe meka bashara bamuhira karuru emitware burwe yongerayo atubururo bwe twujya ngo babukangu wabagura twaza omukajara bona bayibarho babire barubasi so atonuhoraga besento ndija kazireka omuri Ruhama main nababa twireho batwire barba senior leaders aso umuntu nana amanyuru kuza gukora ki urukuza okumukora na notara mukora konka nyonko umuntu tindebero umuntu bire naga basento mu karuro. However umuntu abeze nakora mu kashesheri izooba ino mnyishengero muna nimbuza hakaruro kagyenzire ajangwa karuro hati kabira kesente esente hati toba kuzahamuteza wa karuro nubazo horiyo kuza kuhindura results wachireba maybe aho nuho buzubura bagumant Bob Gardner mu office kamuhe miliyoni 5 akunda keyo ajiro bundi maybe kuyacura kagacumu konka obururu instamere aha district abanyuma aze kurugasha 11 nargahweri izooba towards shaha mwenda nubwe naninde gaha district ebire ni byija omburure byinji bimba bitaringana na by agents ninga shibaka ndetse bine so achikurika ngo habe atari okhinda hindura bwa results so kuno. Let's talk about the tally center abokuba umazira kirekanye ngo munonga n'abandi bantu babiri. Give us a feel of what it was like chibetita necho kwanza chabyo n'abantu abanze bamanye process nibabwakira because nono reba abantu bashitame buri umwe nana yitirezwa mu and how do things actually akarura kanyumwazyo kabire kari akarura ko mugongo now akarura ko mugongo no ba gazeti ngo mwanya mbaguziterra akugira ngo kumurije mubanze muze nyuma y'umwanya ubwo bwinje haba abebyo kwirinda especially Ntunga mu police na UPDF binoshanga abaserukare babero ya lineage ba police then na no UPDF na line zona kwetorora are deployed
kuba kushomizi no mu register utahamo inamo mu kagoyi utaho munda so hataho mu icerezo bwa hari hibishani by'abisimbere kuba batandukana abanyishengera abakazi no zinyuma y'icishani cy'uko no Elias na imanyisa ahatale senta mu mbere muri kurunda ahirundane ya results because ahantu aho why am asking that atale center of course ejo ebire rya district bakwicaza mbantu binji konkaro bwa sabutare center ubu bwa manyamuruka manyabwaika hatobwe bwana ninjeza ho kuba it's okay you can drive your point home konka aha district kwetorora district ya Ntungama abira hatakwicizwa mu buryo ayembicizwa n'umunyamahuri na candidate w'isimbere ninga agent maybe na RDC abo mbambicizwa no bakama bakwambara bakama bibi cinto eco konka abantu abandi bamba kwiciriza oyesimbire oyi n'abantu babiri oyesimbire oyi n'abantu bashatu muri kuranga tuwarenza enambe yazamo abahagiza babijana bakwiruka mbakora ki babemba sigare nyuma akandi ibyo kwirinda abayimba checkinga kuranga ubundi tahija munka nk'umuntu naje n'ikintu umusha mwamusinga nabasa kusiyaho kabikonka nyiciro it was that some okubara akaruru kubuzabuziremo special district aho twara round tureba ibintu tubutambura ayibugire kusesera barangira kandi tumwe honorable Moses Kahima akando baze kuba nasinga entebe ya actually kwatara inara mebendera ahabwisha zirya Ruhama East ari kusinga batahi babarumu Advan Mbabazi bamwe ombabire baryo mu race ya Manonga Advan Mbabazi tukaze twazana umpira gwa TV West na Radio West gwe kutebekana section hero aden hamwe na nuri twirari incumbent honorable Benjamin Katangura abiro wa kashatu ubwo nibo barangirira twagumizamu mpaka mukasheshe ubwire bwatamburaho barangira rundijo honorable nawe mekabashara towards shanki tanawo wa rushenyi actually resier mpango abo kuba yayurure mitwarebe na rukum plus aden habati nyungu zo wabayesimbire nawe yari umutwaro gumena kakaga so nonrangu kakarita itumunonga that's right konka harumu form z'ubundi no shanganza buraburamu akonke byona n'ubushongo bakweza bukatereza akandi kintu kikaba successful bakomeje ndizari gomurisha emwe baze gweri izooba mujyanyi wanje Elias rutugusa ntubatu mwine backstage tukutera rwari but right now we're talking matters of national importance tugamba bya akaruuru aka NRM kandi the district in focus tonight ni district ya Ntungama ahabonye ngambe eco nabo kugira ngo ibintu biremu bitarabona bimwe bahurayo a loss of life which was really unfortunate reka tumure kutura garuce iki kiganiro kizagumizamu tukuza kuhendera no kureba what lessons urutugusa takes home even as we head for the general elections okuza kubaho mu kwezi okukubanza most likely ninga kuri turabentu netushuganisibwa tukagambira aba electoral commission. We'll be right back gumani tutakaruka. Abakampala bijire ekyo nikirungi lito tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokoze sesemu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimba bitzo nzinga neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu ugumiza yawe muzane bisimbi yawe oba tuyeme bimwe mwebale kutebekanisa inyo umukure anaruha kurugo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta
anko nokibonaabona kale noobaasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubaleba nitwe twasiima empumba bazicyari haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi ete kandi iwe togwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oyine gumisiriza It's happy time, Chogelo. Bathing time, Chogelo. Bulira bulungi, Yamwesiga. I feel so nice, Kawindaba. Sing chum 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 chum, Chogelo. Again, chum 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 chum, Chogelo. Eji ni cyogero ekozwe kutamba indwara z'umubiri zona nk'imibuburo okucweka k'umubiri mu bana hamwe n'abantu abakuru amajita ga cyogero nagizira umusayizi zona kandi nagashangwa mu maduka gona umwihanga cyogero amasiko g'imibiri yitu Orwa mkaga This function is about looking back at the past, enjoying the present, and looking to the future. Most important, however, is to celebrate the success story of this school, of Junior High School, since its inception, opened in 2000. Junior High School, out of the 4,000 plus schools in the whole country, was the 79th. And that we don't take for granted. I have heard how they have excelled both in the academics, in sports, especially ladies, girls. Thank you. Clap for yourselves. I hear you are at the national level in sports. The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomu Nene. Yabade kutwegitaho hano ya TV West in about 20 or so minutes from now ndaba tuna makuru agacenchwire ibyo tugamba ijini nkakashaburi konka mugacenchwire ndaba twiremu date
detailed reports kugira ngo notunga ikuru ningashembozi niwo juhura ngo nuko buzima kandi perspective beriyo ntwenda kusima ba foot soldiers bitu kabencho kigabo kinakozesa abasibero fields. You guys did a very impressive job. Mwabade mnonga abalene bakora ubucweke hembe kureka ngo abantu basakone manyise bwa. And my good friend Elias urutugusa naje kwari yasha ibiri kwari banagera nti namuti kwenda kumucerereza yabaryo nagacinchwa nareba munareba ati ukureka ngo ibintu yasakwane bitambara kunje mununga. That bulletin you cannot afford to miss it, not for anything. Agama kora gacinchwire, that's the real deal, especially nda kumanya ibintu uko bitambwire omuringo ogurigogwe konka. Just before gacinchwire tugamba abikwatirira district yantungamo na nebintu ko base kuba nebitambura akwatazuze ngo district it's a, a district to focus. As I said, I kugamba Elias in one of your TikTok videos. Now I saw people cheering you. Kuata hamot. Kuai kaut. Now abantu nebatera kari nebatera. Could this show that maybe the brand is growing and also TV West nashi? Chokubanza atinkaho ni nsima TV West. Na Radio West na ngwana Vision Group yona akubasa kubananye no bampomugisha akandi kubasa kubani inkorana na Media House eri kusinga yo obahango kandi oburungi aho mwihanga akandi korango nakora nayo aba bantu bona bo kubana oreba ati nyowe nakikumu district for example ntunga nimba nakikumuka tikwetenga kujango nzekuro nuko mukutana tikwetenga kwesimba tikwetenga kuza kuronda kunywa mizeke yinkushikaho ne banyakira je bamanya bampechko pocha mizi ahiku bando rahamo bando rushenyo bando kajaro wita inguzarwa nizarwo mu cyarumba cyeta ciyaganya bako kajara muri ntungamo obandi ntungamo municipality tino bunakubo kutemba boda by the way tinkushashura abasigaze nubanda byarabyamo Cheating, good for you. Now, ogana bwo buhereza obunku maybe obunkora abokuba no ku reporting amakuru agar balanced. That's right. Side zombi kujangu tuwagwera side aku reporting amakuru agar balanced by the tukuzomuka humuro wajangu echi nechwe jesachi lessons zebinte binyegiremo echo kubanza anyegire enshonga mpango munongo kugenda oyitebekanisi abokuba yesterday nagambira omusigazo mpira mizi tingo manyo kwagandetire nachi mine mbelebe yaguma so koje ngumbire ngino ngo mbaga mbeniza gya mkonka ntimbe ntachfireho abuko bambe ndyumuka ati buryo mwe nakumanya echo chinyeji session changu kandi nyenda kushaba abanyamakuru wareba ejemuvuye ryo mu Karuru Chine districts for example sinjo tubakereze kubara Karuru gaciri yuka ryawo ruzara simine abantu zikiriya mino garuguru zindi nareba tanga udwe yazeyo ngore nako zabura hapo konka nyenda kushaba abanyamakuru twino kwegendesereza abo kubanoza kushanga oshanga ubundi candidate B aine interest mpango o medium makuru konka candidate as wow byamakuru tibyarumu so nchoreka ngo okokuza kavaringa candidate byogo ine interest mpango mu makuru obundi candidate side eri yabantu mbasa kujanta eri yasungu n'umuntu wananga yija kutunagisa okwo owitu naje chikaga watatu kavaringa konko umuntu shanga tibyarumu tayine interest so echo no kushaba nyamakuru kujangu turebe okutwabasa kuzana game mpango munonga okuchibalansinga akorangu side zona azagomba zishemerirwe akarura kuwambuza kutura umuntu zakuzamo anintekateka ngo nakaza kuba especially kuno muchange chite cha kuno primary zeza inare munezo zikuchira kudetermininga chango akandi zazari ziremu akarunu kaba peaceful aboko atachure chamani tuzakubantu manya nanka kwa serebendera abanyishenjero ababire baruha binja abakazi districts almost 10 mushanje zirukore cyange cyankore nakigeza binji batayire babasinzire asoncho reka mutsa kubantu manya Karura ikakuzana Elias nawe owitu ntungamo na manya viola bloko yasingo twirari inkambe ndo twireo aruman member of parliament honorable Joseph Kamatenete abo tukuzaguza kujangu hati hacuruko kurwana ukuraze apana
ogwe ejo ticket already ku mutwaro mu parliament. I think it's only one person obuna narebere ari kugamba about ari ku discrediting ebya mukaruraka obuna irebera na statement yankajura honorable Margaret Byambu ahabwa district yambara and she says there's plan B. Arguably plan B no kugaruka nka independent na yenda kubuze cyubuzeje bamwe mbanta bo kureba abasinjiro especially aba incumbent nabona batari ba incumbent have you gathered to know yabanza kugira abandi baragaruce bari independent kigumere munonga abobs nyenda kuhamza kugira ngo ababatwiro mu ntebe abatwire bari abanyishenjero ntizaguma abo kuba mugireyo ishenjero ryenyini abanyishenjera bagiro mu parliament nyino gukora biragiro emwe bakozire biragire byababahira akaruru batabatumiri batikizine nabyo nogenda nyo ndumva parliament nabasharra mota tuwabebuzaho ejo point yuko banza ababanta abakwimira akaruru yerumbara district yerumbara state yerntungamo tina ibakoza nubabona bagumana bagaruka nebagaruka bakakwime so nyowe okhabura kwanje kandi nande kibine cyane naremo kucabirebire bakusingo primary za NRM tebe kanisize tameru kwije okora abantu bahike umuntu urukora abantu what we see some miracles chugomere abo kuba wakureba akatobare district ya Rukiga osinjira twira inamani district ya Ntungamo vayora twira inamani I mean why come district washanga otwira remember wa parliament akando bundu nuwo kweza nkawore MC utabamanyo kajangwa bino bo yimusyoria member parliament akwimusi wo rwenda kumwesi cyatoreka ngo amana gagarumanye so na nebcheke bindu twizire ntubireba ebiro mu district yambara 24 winga munonga projects zigireyo akonka no kushaba kujango bunde ne babirgebenaga bakusinga manya ensho bahoje kozire oyitebekana se sanje cy'imyaka 5 tubire buringwa obone garuka Elias, I'm afraid we have to leave it at this. Abokubesha zitiza wayo na kuzo mushaheza wakadi. Elias tugusaya na kusia makuru agacecwire in a few minutes from now in about 15 minutes 15 naje kuba undacha 15 nagaruka okuisiyeho ebyo nabyona ebyaba omucanga citechi na ngumbi kwate nibya karona ganda makuru agoshemire kuba nomanya kokanye okurugari nyowe and Bob's Gad abaho ninkwendeza kugira nkato garuko curere emirimo yawe jukore kurunji munonga mujiro tecero mukazi wawe obe no gurucheza utatekera mukazi irokube otanko mutecera hati ya go back do what you're supposed to do and yawe etakasi yarara abo kujya kuzidio bintu ebyakaruru ahandi nimbashamu mutakarwana kandi bikashwa kubi maintain decorum babantu businje ibintu bitambura kunje binonga nimeneze birunji weekend eji ebabere egihorere bye bye. Tandikisa bakurunji na simka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho orokubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri netuba twina bahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze orwa kashatu netuba twina bahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubo wa mani ningashi omunyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo n'urukweto wakuze orwa kana netuganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihingurize ebya